Hello guys, gojotono fungkaham. Tini ke Kolkata thanani time. Orang dakha abaja khai amadai rikha talangai chai di hinai ke orang kakai mai kutung karon ang late ngai sogina ban bage mai rok sanang. Gomong ke tui rok nok ni tui rok karon Kolkata tui to kaham mai aban bage yang tui tikya. Gorong kakai ani perfume rok kai saban Colgate brush rok tikya gomong ke lebu nok ni organic gomong ke akran ang mamui thogyang ke sogi rok sana bagai kai gomong ke mosorok mosok guru khuli tikya gorong ke berma rok tikya ta gang kai tong nyang bagai juta te aniri beba koror lage kopulong thangma kya kolkata thanani bagai ready hingga kai seng airport jora ano ke kai tonde sinai hingga kai ani dolno samani babo bijing ke phaimalia ke kai tonde sinai hingga nokni seng ongko sinai ta hingga thangai tongo sung tabuk airport lamao hingga ani loge ama tongo hingga kai ya sung thangai airport malai le yakulai kok salaisin hingga finally sung chini triborni airport o sokpai kya airport ni mung kha sini maharaja birbikram airport sini kolkata thani flight abang kha flight time kha 140 o sung belai sikisa lighting tongkha ani bondo khorok sogai jag already no airport o boano call khaimang tongso asa clear jaka hingga counter bo bodorotri ting tongkha bangka dolai suka sung onek dolai jak luggage carry করে আমা ধীরে থাঙ্কা দাও ক কাটা কল খাইছো দিয়া কোখা খাকা আনি ব্যাগ বিশিনি ব্যাগ আছে কাটে কাটে ব্যাগ কাটে যাও বিকো বিকো sokpai kya sokpai mani se get bus kang borok ma thanai rok sung time slapnani baga onek dolai jak tai tam khainai lighting kha kisa gagai o jaga to borok mana tun phainai tongo nairek nai tongo na phainai tongo gai omo ongkha sung line domani jaga agartala airport ni angka mo ngakai sini jeta thangnai rok kolkata thanai ba bangalore ba jekono any mane anywhere kama songo thangai paikya sung no ler jagai line dom jagai ang boarding mangka finally boarding mamna yakula haino haite sa jaga verifications khayo plus o jaga sung tesa sini parts rok chin chosma rok gori rok bel rok jotong khulugai sung checking marane kabong ke air india sung kana sakang o jaga tesa scan khayo jeta barcode bai kabong ke sini bus kangni thangai tongo sung finally sung tabuk tam sanai plane o habnani ongkha flight bisingo habnani sung thanglai jak sung ko flight ban thanai air india chini chung kha indigo nalia because indigo kai kisa mane tam sanai mani ro kisa samani mai abal bagi kani flight seat number ongkha 21B gesung o jaga tesa haina hai verifications khayo o abo sung thanani bagai ready hingi bathak jak gesung buskango tesa verifications kai ma thangta process kaba ma thangnai bagai onek bezal ang khe bezal seng jago flight dogo waisa waisa kana nengkai gamong ke biman ma hanjate bangla bai ke flight indigo gobo boro thana naikabo saimia I think chennai rogo eba kolkata rogo nangnai mo thana ni bagi take off khainai ni bagi bo thangkata gobo thangbai paike kino chini baring sineta ke jara waisa pano nugia rok ke borok ke haike rok tong thok jago ta ke bidi rok khayo ang bo ama hai mane koto koto flight dong kang bo actually tong thogo
karon gari hage hain bathar kiton bai ongke borong borong sini Maharaja Birbikrem eba Agartala airport to onek se kom ama hai flight dok especially ngake kebang ke Bangalore eba Kolkata ama hirogon bisi bang okay jungya Air India 21B seat number kani dol ikobono ani ganani beni mongko samariton jung thanani bagai riding laikha kai borok seat saimi rokno air hostess rok seat phunugo yang ke window seat jung window seat to malia andol anganang kata angka ba middle seat ong kata thanani bagai ready angkai oxygen do baikha air hostess jata bag damane abot thuklo bedi baikha jeta diki ajaga sini yakni bag matoniyo tekase kok sanamo songo sung jefuru flight do travel khaine nayo apurunga sung yago 60 kg matoi nai 60 kg tui phano jeta nini dangerous manai jemon chakur beer botol abhairo use makhaya plus 15 kg kini luggage bag kotoram 15 kg bara matiya chung take off khaikya take off khaimani yakolo sung sumui saka sokya norok kisa nazara naine di bahai ke naine di chumui rok khaino kobama dubui dubui tongo kechini yamong ka Agartala tai ko kai sungte po turuk turuk kusugo kai tongo ang nong no to take off khaimani video phunung malia karon take off khaiborong kang tam sanai sago phola kri heng tongo ai chin bukhaluk luk luk aban bagai ang apurong ke video khaya so nong no saka kawi jefuru soli tong apur phunuk chen na video khaimani jung already sumui saka o sokojak ke norong nai tong dit joy grand vlog no yang yung kolom kiki ba jelas kapuru rokok arah nanya Kamu normal sih. Kami sering kata sekali. Malah kiri ke rumah. Ga finally jung chini chamani lunch time angkha chanani bagai abani bagai ni to Air India angate sa best ni choose khaijago Indigo ni slai karon Indigo angka sung chamani free maya extra charge rina nango angka kai o packet bisingo to jara Air India travel khaijarok borok to obviously saimanai but ang nongno side one packet bisingo tam tam tong o packet bisingo angka kaisa water one bottle water and one bread one sauce and doi kaisa ke tinta cha jangnai mano abo jotono sugar free je sugar ganang phano borok chai manai sung let's open it ke sung tabo khologai akoi salainani naisinai ta karo hepana ang o vegetable ni jeta bread abang bisi thokjagya ke norong nugui mankha bisingo iko mong kai doi am doi ni sijak gau sana ang thokjago tomo motamuti mane dogan dogo maya sirang dogan dogo nusno ke borok obo boroni tubo angke logi o kaisa tui botol mano tui botol tai among ke bread ruti omo sugar free jara sugar gana pun chaimo kesagang pula ang doi saka samis me ko doi ang pelai keno delicious and sweet jago tang thokjago mo normally thanda ke thokmo norok background o serai busa kapani khorang khanai mankana asrai busa tamangkha luk luk dang jaka saimia msaki kiri jake kap kha anje take off khaiborun chime pora thakliya sogaya jak asake kap soka serai khari masisa hingga kai naine dinorok tabok sung land khainani time o sokpake teruk teruk khana agui tongkha I think mo hingga kai Bangladesh na sung Bangladesh ha tabok choti tong yang wan sugo tangi hingga kau jaga kisa khetorok bolongrok Kolkata to
Of course, norok sai mano Bangladesh by Ghana. Teka sa kok sana fogi tongo norok je pro flight kawa afrong kai a by app seat chimi window seat mano. Angkai जों finally Kolkata o shock fai kya amo जों Kolkata shock fai mani 40 minute bara nangya bro online ko phone ko 45 minute nai because kana ni ongkona ni apan bagi जों te 5 minute borok extra rio ang jeta time nai man motanke exactly 40 minute nango Kolkata to agartala agartala to Kolkata sogoi na bagi komong ka Kolkata sheher mane jeta chini main town apan bagi no asuk building norok fusa sanugui man kana saga thai chikon chikon phano ongkhore nai di busuk tori tong kya Ang sa population bang ha? flight lane kha kya naine di ai king sumoi busa kosom sung te kaisa letting i sokwa kya no wati tam sanai wati bisingo se lane khanya na khamo angkai weather hamia sal hamia o to ongkhona baga onek problem flight chi guru gara ka jang rok jago asuk kosto जों अनेक lucky जों wariwana sakang shock fakya Kolkata o mohon kakai Kolkata airport o जों sofakya narok nugui manka oro flight busuk ke berajak batrang kai aja tok kai Air India Indigo ke group khai ta hai no hai tesa line dom line nang phiu nai ongkhona bagai borok bo kebama tese wati rok bo pura wai re bakha जों ongkhona time so wati wai shu go tamu sinaba okolog buskang dogo kholok liya ta buskang tisimi dogo kholka okay जों ke doya ongkholiya gas जों ongkhoni paiman yakolo जों hai tesa bus by borok airport building bisingo tesa rifinai Air Indian bus जोंनो ना फायखा प्लेन नि सिमी एबा फ्लाइट नि सिमी नायना दि Air India group abo ayang jotono bebabo Air India flight yang side ong kai Indigo kajani ja group khai borok bo parking khayuta नायना दि wati bom su ko wati bangkha जों ekbare lucky khomjak suka wati ni sikang जों sopakya wati bising ongkhana klai tep thilai sukam kai ando lokolok angbo buskang ang voice dubbing khai tongo because voice over khamen karon ka aro belek kese aban bagai
hingke abo kolkata airport ni inside bisingo jeta hingke chini lage sopaini 7 number o already borok abo 7 number chwng norok chwngmano bahai saiman hnai flight o ongkhono swkang already side o koi number B2 sogainai nongni luggage hingke 7 number o chini luggage sogainai hinui sajak aboni bagui chwng 7 number o phaiui chini luggage no o jeta bag kotor kotor rwmani luggage no chwng directly agartala o yaphamani chwng directly oro manphainai hingke nini yakni bag simise nini yago tongo ta 7 kg upor mane 7 kg ni bisi timi yakni bag hingka kai 7 kg jora tui tui manai hingke jeta bag khaisijak yago hingke abo tui manai no obviously hingke jeta 15 kg abo hingke luggage bag koto koto hingke abo hingka kai yago timiya hingke jeta agartala chwng bag kabui haimani abo chwng tabuk kolkata o manui sinai directly hingke chwng jotono o jaga o wait khailajak bag naisingni finally ani bag mankha chwng tabuk kisa rest khailaikya hingke rest khaimani yakola chwng chini jeta destination o chwng thanglainai hingke baksa khe to thangmakya nilar chwng thangmakya ani dolog bo toilet o thangjak mamang wash khaina bagui hingke thangmani yang tui exit lama chwng thanglai naita hingke choya gari naitongdi haike no ani blog no Bum 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 gari. hingke airport ni outside no chwng taxi book khaina bagui uber o naimani uber ni driver rok mane accept khaiyamang pura try khainai suka gomorok hingke kolkata netaji subhash chandra bose airport oboni chwng outside o jaga o taxi rok kwbangma manui ola rok kwbangma jatri pot manai haifano price rok baksa saimya hingke khwi najak mano aboni bagui langkano book ta khaidi hingke chwng hingke yatri app sorry yatri kaisa gonawui chwng abono book khaiui thang abo wngkha government ni jeta website eba government bai tui duljak travel khaina bagui gari book khaimani hingke chwng tabuk damdam train station o thangui chwng train bai thangnaita damdam train station simi chwng ayang chini destination o chwng thana nangnai hingke chwng ah damdam o thana bagui chwng gari jeskapa no gari chini book khaiui chwng khoroktam thangui tonglaio wate shek shek naina di kolkata sheher o hai norok kisa hastai. Finally chwng kolkata jete chini destination thana bagui train ni ongkhorui paikha abo nongno video khai phungnani possible liya hingke yango jotono thela gari haike mang choli rickshaw naina di chwng oro no haike poja poja khe ma khalai hingke chwng tabuk chini jeta destination o chwng thangui tongo kolkata ni Interesting. hingke ani mobile bo battery will bai dai battery pai tongkha asuk block khainani possible ya long journey norok jara ani block naitongmani no belai kheno hambai tini belai khe lengsuka next block norok nasingui tongdi datino tubi fainai thank you.